orang and dia dah bantu ramai orang kan. So this is sharing about Nadia punya group of wellness community juga. So macam mana Nadia start? So start hari tu masa bulan Mei 2025 tahun ni lah. So kalau for those yang ingat, kita ada GAP Pro 7 days trial masa tu. Betul tak? So masa 7 days trial tu start, Nadia risau sebabnya dia ada 7 pack sahaja. Maksudnya macam mana orang tu nak dapat efek yang kata maksima bila dia just ambil untuk 7 hari sahaja tanpa ada proper guidance. Jadi masa tu intentionnya hanya nak buat a small group. Pada masa tu ada 7 orang sahaja untuk guide dia macam mana nak ambil. Sebabnya kita tahu kalau guide reset kan dia kena at least 14 hari. Kan kalau orang tu ambil 7 hari mesti rasa tak ada kesan. Walaupun dia spend tu tak banyak, tapi for me, I rasa macam ada responsibility untuk macam orang tu have the best way of guidance, macam mana nak ambil kan. So sebenarnya macam mana start buat this small community pun, kita kutip all the knowledge yang kita dapat daripada Fit Warrior kan. Fit Warrior dah ada for few years juga. So apa sahaja gambar daripada Fit Warrior itulah yang digunakan untuk guide this group yang orang kata guide reset ni kan. So daripada situ saya start, bila Fit Warrior pun ada briefing kan. So saya buat satu Zoom session untuk briefing macam mana cara nak ambil kita punya guide reset tu. So small session macam about 20 minutes macam tu sahaja. Macam mana nak start with the briefing tu. And then what's next? Kan, so tadi dah cakap kan, kena collect banyak sangat testimonial. So really intention untuk this community yang kali ni betul-betul nak tolong diorang dapat the result. Kan? So every time kita hollow je GAP Pro ataupun Jumpstart tu kan, sandar dinding, ambil gambar. Kena ada gambar before, sebabnya ada yang terlepas, dia dah kurus dulu, tak ada gambar before. Sebab Jumpstart ni real, dia buat betul-betul memang turun berat badan. So memang terus orang kata ambil gambar, saya memang edit sendiri. Editor kita business partner lah, dan kita akan put in one folder. So this gambar lah yang saya gunakan as a point starts of conversation. Kan, macam mana nak message kita punya downline, kadang-kadang tak kenal stranger, macam mana nak tegur kan. So this gambar lah yang ada start the conversation, hantar, oh ini ya gambar before untuk for your own record. Nanti kita boleh ambil gambar after. So from there ada conversation yang going. So the data lah kan, daripada hasil yang kita start tadi tu nak kena ada timbangan. So memang tracking. So siapa yang baru masuk, gambar dah hantar ke, berat sebelum dia macam mana, apa dia punya concern. Ada setengah orang buat kat reset, concern ni bukan berat, concern ni kulit. Ada juga nak skin lagi better. So memang kita akan list down macam ni, macam mana on tracking dia punya data tadi nak collect macam mana. And then after 14 days, kan tadi kan group kecil kan, so kita ada banyak masa untuk buat macam-macam aktiviti. Jadi after 14 days kita buat pula feedback session, Zoom feedback session, juice okey ke tak, resipi yang ni okey ke tak dan sebagainya. So that's why we have a very good relationship with the GAP Reset punya community untuk yang kali ini kan. So follow up and follow through lah. Even kita nak for those yang ada community, kita tahu nak even kita ajak untuk Zoom, it's not easy for them to masuk pun sebenarnya. So memang kita betul-betul follow up, briefing, nak start pukul berapa, countdown 3 hours, 2 hours to go, 1 hours to go, 30 minutes to go, so that they aware, oh ada briefing malam ni. That's what dia buat lah. Even gambar, kan kadang-kadang ada prospek tu dekat Kelantan, dekat luar Selangor, kita tak boleh nak jumpa, susah nak dapatkan gambar kan, memang akan reminded. Petang ni ambil gambar, minta tolong husband ke ambilkan gambar. Memang kita akan make sure they have the before punya foto. Kan, kalau tak nanti dia tak ada target untuk dia nak kata switch dia punya tu tak ada. And then third thing is hair screening. Some people tak aware kita ada hair screening pass sebenarnya. Dia tahu kita ada GAP Reset tapi tak tahu kita ada kata hair screening pass semurah RM60. So itu pun sama, kita put in the group as awareness and kena guide. Kadang-kadang tak tahu nak pergi mana, tingkat berapa, nak ambil. All that tu memang guided. Pergi sini, pukul berapa, tunjuk apa, so that diorang ada, kita boleh collect dia punya hair screening. And then
bila kita nak guide orang, especially in guide research ni kan, kita kena start dulu. And kita kena ada goal. Kan? Walaupun macam berat you dah ideal ke apa kan, you kena ada new goal. Contoh daripada 60 kilo, you nak turun 55 kilo. So bila you ada goal, you akan properly buat together with your group. Kalau tak, you akan jadi macam coaching yang macam you buat ni, you buat ni, you buat ni, tapi you tak buat. So this time around, memang buat this guide research community, saya buat sama-sama. So since saya pun masih bekerja, tapi saya still cari masa untuk buat this lunchbox. So my group and community tu have no, tak ada alasan macam dia kerja tapi dia boleh buat lunchbox. Oh macam ni, suami saya kat Suami pun dapat lunchbox sekali. Maksudnya actually sempat. So at one point lama-lama the community pun start makan sihat together. So we know now this community start dengan kita. So when kita start, the whole group start. Bila saya start brisk walk, the whole group start brisk walking. So we know apa saja yang kita nak start with the group, kita kena start dulu. Kan? So memang kena ada own goal. So this is a bit of testimonial. So I have all of them here in the hall today. Congratulations. So we start, kita ada Dr. Syahira daripada 71 kilo to 60 kilo. Dr. Fitri pun ada 95 kilo to 84 kilo. Dia lost more than 10 kilo. Okay, kita ada lawyer kita Nick daripada 69 kilo now dah 65 kilo. Kita ada Dia, kita ada Nisa. So all this having this weight loss journey together with this community. And from there they start sharing to their family members. Kan? So I think all this one is adik Ipah Fitri. This one is husband Nisa. So I think husband Nisa ni give a very meaningful lah for Nadia. Bila Nadia pergi cerita kat dia on guide research kan, satu benda yang orang kata teringat, dia kata dia tak boleh tidur baring, dia boleh tidur duduk je. Kalau dia baring, dia tak boleh bernafas. So I rasa very big responsibility. Nadia cakap satu je, if I boleh tolong you untuk you tidur flat is very meaningful already. Faham tak? So percayalah, dengan this guide research you can help a lot of people. So keep on sharing. And then this one a bit of skin testimonial. Ni kita ada Nick dan dia punya adik dia. How the skin improve dengan kita punya guide research. So sebenarnya dengan guide research ni kan, you sihat, kulit you cantik. That kata keep on sharing. You tak rugi je share benda ni. And then apart from that, Nadia akan collect juga testimoni daripada group. Kan kita dah personally message diorang, how's the testimony, okay ke tak, ambil guide research. And I salin the point, I put in the group. So everyone can see the testimonial. Kan, daripada yang orang kata masalah tidur, masalah gastrik, masalah anxiety. And this one ada satu, this one mak kepada dia. Mak dia sebelum tak boleh jalan kena pimpin. Now mak dia buat brisk walking, nampak 1,200 step. And I think it's very meaningful. And then this one is the skin punya progress. Ni office mate dia. And then we start sharing the opportunity. What can they gain from this guide research? It's not just getting healthy, it's not just getting prettier, you can get the income together. So we create a session, we share the business opportunity, and then from there they keep on bringing their friend untuk kita cerita the opportunity, which kita punya marketing plan lah. And that's where it started. So kita start pergi share dekat dia punya kawan-kawan lah. So sama macam Husna cakap tadi, awal-awal memang kita kena tolong dulu. Macam mana nak cerita, macam mana nak bagi rasa, nak blend and all kan. So it start from there. And the sharing continue. And there's one point ada nak highlight. Some people akan rasa, oh saya bukan doktor, macam mana saya nak cerita macam ni. Like I said yesterday, doktor tak belajar pun nutrition. I learned a lot in Amway, in Nutrilite. So as long you guys start, saya start awal-awal cerita pun I'm not that good. So keep on cerita. The intention is always nak tolong orang. So sometimes ada masa punya limitation, saya tak mampu nak buat Zoom session. Saya buat briefing in the WhatsApp group tu juga. Contoh macam siapa ada orang baru, kita akan briefing macam mana this guide research it is. In the simpler way lah kita kata. So maksudnya tak ada limitation. Kalau rasa Zoom tak ada, buatlah any ways yang you rasa possible for you, as long you can consistent buat benda tu.
every week ataupun every single day. So now the group daripada 7 orang tadi dah grows to 100 members, more than 100 members sekarang. So sekarang saya dah start duplicate to a smaller group, sebab kalau group besar sangat tak boleh nak personal touch kan. So ada small group, means all the leaders tu dah start ada own group yang dia orang personally jaga dia orang punya group sekarang. And now Alhamdulillah, daripada my own sharing tadi tu, now my downline I started to doing the sharing session, Alhamdulillah. So memang teamwork lah. So sekarang kita akan buat on a weekly basis. So speakernya akan bertukar secara weekly, but now they are doing the sharing. Hebat tak? So from gut reset now to the builder. So kita ada Nisa now 6%. Kita ada Nasi Kotor Asia, now dah 9%. Kita ada Nik Nur Shazwani 9% and core leader. Dr. Syairah and Dr. Fitri now 50% CLMBFI. And kita ada juga Dia 50% NCL, Sofia 18% Super Core Leader, and Rose Badara 18% also Super Core Leader. They actually started as a user, become a brand lover and start sharing to people, and now they start duplicating. How much the bonus? Worth it ke nak pergi timbang-timbang orang ni? Sorry, this slide a bit small. So start daripada I think this one 9%, bonus 800, 12%, this one is silap, sana 12%, 1,400. Ni I think 15%. Sana pun 15%, 18%. Up to almost 4,000 punya bonus. Just dengan kita tolong orang hidup lebih sihat, lebih cantik, and they can have income. Kan? So start dengan be the brand ambassador. You are the brand ambassador. Have a small community. It's fun. Right? It's fun. So mula-mula je klik-klik, but lama-lama dia fun. And now start dah ada team. Let's just start. Kadang-kadang you don't have to wait for it to get perfect. Saya start dulu pun dengan 7 orang yang don't know anything, just start saja sebab I nak tolong dia orang step by step on apa yang kita ambil. But now that's how the group grow. Kan? So don't wait for perfection, you get perfect by doing. Okay? So itu saja daripada saya. Terima kasih.